Agana paia afio maia. Agana paia afio maia ge alie. Agana paia afio maia. Afio maia I loloto. Afio maia I loloto. Afio maia I loloto le alie. Afio maia I loloto. Whaamanga lo mai o auanga sala. Whaamanga lo mai o auanga sala. Whaamanga lo mai o auanga sala le alie. Whaamanga lo mai o auanga sala. Aganga paia afio maia. Afio maia I loloto. Whaamanga lo mai o auanga sala le alie. Aganga paia afio maia. I le soafa le tamā ma le alo ma le nganga pa ia. Ia whātasi le ari I mautou. Ia whātasu I umalo nganga. Ma le anganga le ori ma le fia whātalo whātu le pa ia ma le malu fo I le tātou a inga pa ia. Le pa ia o sa mo tu roto sam whai ngā. Whawherewe atu I le soafa malo o Yesu Kiriso. Whāptai o tātou via fo le nei aso pa ia. Tātonu o tātou I role lei o le nei aso sai whāpito lava mo tātou alu whanau. O le aso sār pae aso sāu tamaiti. Ia whaftai fōi I tātou tua a. Ia mo se fōi le o e kāre sia fōi o le tātou atunu. Nā lātou pae fōi se tō whā ia vea nei aso sār whape nei. E whaapito ma tātou te momori e tātou whaftai le atua I mea lofa. Ia la tātou alu whanau. In the name of our Lord Jesus Christ, greetings to you, brothers and sisters, on behalf of our Samoa Catholic faithful here in the Diocese of Parramatta, to extend our talofa love and welcome to this holy sacrifice of the Mass through the live stream, with compliments of Mauto Samoa being on their tour, and also with my Facebook page. For today's Sunday is very special for all Samoans, that every second Sunday of the month of October is dedicated for all the children of Samoa. So sadly here in Australia, but also with overseas, that we could not share the joys that our people back in Samoa, in American Samoa, are celebrating. But anyways, it doesn't stop us. We will pray for our children, and also because children are the blessings of the Lord. Usumatu whawhine tātou te manatunatu nea tātou ang sala, ina ia ngā tātou e whamalu, nei misterio pa ia. Look around you, can't you see? Times of trouble, people grieve. See the violence, feel the hardness. Oh my people, weep with me. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Learie alofa mai. Kerisoe alofa mai. Learie alofa mai. Ia rafa mai ate tātou lea tu leona mana uma whaamangana mea tātou ang sala ma watu tātou i le ola e whaavavau. Amen. O le vi inga le atua mea au pito o lunga, ma le fide mu le lalolangi i tangata e loto le lei. Mātou te vivi atu, mātou te whaamanu atu, mātou te ifo atu, mātou te whaane e atu, mātou te whaatai atu ia te oe ono loma malu sirisiri. Lea li ia atua, le tupu o le langi, lea tuae, le tamai o le maalosi malawa, lea li ia Iesu Keriso, le alo e tō tasi lava, lea li ia le atua, le tamai maa moe le atua, o le alo le tamaa. O e te avesea ngasala le lalolangi, alofa mai a te i mātou. O e te avesea ngasala le lalolangi, ia talia la mātou te tano. Ia fia le au tamatau le tamā, alofa mai a te i mātou. A wā wana oe le tasi pa ia, wana oe le rii, wana oe le siri ese Iesu Keriso. Whaatasi ma le anganga pa ia, i le mamalu le atua le tamā. Amene. Ia tātou te talo, ine ia fisosua le mai le atua, ine ia tātou whiarafani, mai se foi tātou talo o tātou whanau ni nei asa. Lea ia lo mātou fisosuani ma lo mātou puipuinga, ia vea lo walofa o le whaavae o mātou wola, fisosuani mai nei ia mātou whaatinuina lo mātou walofa mo oe, ai lo mātou loto mailenga e whai mea le lei mo mātou usu tangata. La mātou lenga le nei alato lo mātou ali o Iesu Keriso lo walo, o soi fui ma pure whaatasi ma oe ma le anganga po ia, o le atua tō tasi mo le whaavavau lava. Amen. Le uluai folfolanga le whionga paia le tua, tātou te mōmeile le tusi a poto. I lona mtau po e fitu, a matau po folofola whai po e fitu, whangata mai le sifuru matas. O le matua, wa ufa silia le anganga o le poto i le oloa umalama. Poto e fitu, a matau po folofola i le fitu, whangata le sifuru matas. O le mele ua ouna wai le ata mai ma ua fua ina mai lava i a te au. Ua outangi atu i le tua ma ua sau i a te au le nganga o le poto. Ua aufasilia ia i malo uma ma no fua alii. Ua outa au fifo i le ai lava se oloa pe a whatatau i a te ia. Ua ou le whatu saina fo i ma ia o maata ua. A wā o auro uma o le lalolangi o ne whaatau waa pe a whaatatau ina ma le poto. O le ari o fo i wa tusa ma le palapala i ona luma. Na o whasilia lo ua lofa i ai i lo manao i le tino malosi ma le au le lei. Ma ua tonu ia te au e avea o ia mo malamalama. A wā o lona malamalama e le au tineia. A wo mai o mea lelei uma ia te au whaatasi mai ia. Nau talia ni o loa e le mawhaitau lia nai o na lima. O le upu a le alii. Le tuae whaafitai. O le salamo whetali ai. O le tali.
Le ali e whaamalilie ina mai a te mātou ilo walofa, ina ia mātou alalanga fia. Le ali e whaamalilie mai a te mātou ilo walofa, ina ia mātou alalanga fia. Ia whapea ona ea o mai a I mātou whai tau I o mātou waso, ma ia mawai le poto I o mātou loto. Le ali e toe li liu mai se ia awhea, ia e sala mō ona o au na. Tali, le ali e whaamalilie mai a te mātou ilo walofa, ina ia mātou alalanga fia. Ia e whaamalilie mai a te mātou I le tae ao o lo walofa, ina ia mātou alalanga fia. Ma ia oli o mātou waso uma. Ia e whaafia mai a I mātou e tusa mo na pōna e whaatinga ina ai I mātou. O tausanga nā na mātou ilo ai le leanga. Tali le ali ia e whaamalilie mai a te mātou ilo walofa, ina ia mātou alalanga fia. Ia whaalia mai au ngā luenga I au auna. Ia whaalia fo'i lo matango fia I a lātou whanau. Ia o mai fo'i a te I mātou le matango fia mai le li lo mātou atua. Ia e whaatu mawina I a te I mātou le ngaluenga o mātou lima. O le ngaluenga lava o mātou lima ia whaatu mawina. Tali, le ali ia e whaamalilie mai a te I mātou ilo walofa, ina ia mātou alalanga fia. Our second reading is the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflection and through of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him, to whom we must render an account. The word of the Lord. Thanks be to God. Pulaina mata o tātou loto e tamalo tātou oli o Yesu Keriso. Na ia tātou ilole winga man wha moe wa ilona bala au mai. Ia whātasi le ri I ma outou. Ia whātasi o ia moro ngā. O le whalawhalanga ma le vangalia pa ia na tūsia e Mariko. Dea li ia vi ia oe. Mariko lo mtau se fulu. Whala mai le whai se fulu malifitu I le lua se fulu malifitu. Mariko lo mtau se fulu fitu I le lua se fulu malifitu. O le matua, I o tō avatu o tō mea e whai ma mea alofa, e ma ai mea uma I a te o tō. Wa mariwane o ia I le ala, o na mamoe mai ai leo le tasi, o tō turi I a te ia ma fesiri mai I a te ia, le awa o ele le ie, se a se mea o te whaia ina o mauai le ola whaavavau. Aua whetala I atu Yesu I a te ia,
Sea le mea e te taua mai au ua le lei. E le aise tasi e le lei. Na o le toa tasi lava o le atua lea. Ua e iloa tu la fono aua e te whasi o te tangata, aua e te muri lua, aua e te ngaoi, aua e te moni maupelo, aua e te angaleanga, aua e te angaleanga ye ava i lo te mama lo tina, o na tali mai lea o ia i a te ia, le awa oe, o utausia na mea uma talu ina o i titi. Wa silisila atu Yesu i a te ia, wa lofa atu i a te ia. Wa whetarai atu fo i a te ia, e tasi le mea e leo i a te oe. Ina alu ia, whaatau atu au mea uma, ma avatu i ewa matitiwa, ona e maua lea o le oa i le langu. I le e sauai, ma muri mai i a te au. Ona whaanoa noa lea o ia ona o lea upu, walu ese fo i mariti ngā, wa tele ana o loa. Ona silisila solo lea o Yesu a whetarai atu i ona o soo, e matua whaingata ona sa watu we mau oa i le mālo le atua. Ona ofo ai lea o le au soo i lana whetarainga. A wato e tali atu Yesu i ate i lātou, lau whāna ue. E matua whaingata ona sa watu i le mālo o le atua. E whai o fie i le kāmela ona ui atu i le pū le au. Ai whaingata i le mau oa ona sao i le mālo le atua. Ona lātou matua tau whai ofo ai lea, wa lātou whela foa i foi, wa whaapea, a whai o lea, o ai se tasi e mawhai o na whaaulaina. A wa silisila atu Yesu i ate i lātou, wa whaapea atu, i le mawhai e tangata, na o le atua, a wa e mawhai mea uma i le atua. O le tala le nei a le ri. Ia vi o Yesu Christo. To Lord Fafonga for the tātou ainga, just to first of all to all the children of Samoa here in our diocese of Parramatta, Australia, but also throughout the whole world. For us here in the Parramatta Diocese, on behalf of the Catholic Church, I really want to say sorry to you, all children of Samoa, that we cannot celebrate White Sunday as we always do. Because, we all know, because of the churches has been closed down for 6 months, and we are trying to protect each other because of the virus. And it's really hard for me also to share your sadness, because it's been 2 years in a row that we hadn't celebrate Lotu Tamaiti, Asapai with you all. And I really want to say sorry to you all, to the children, but also to your families that we cannot make this possible. And it's just that at least that you are at home, safely at home, and I truly believe that your families have prepared this Sunday for you, especially for you. And although that we cannot come together as a church, as a community, but I really just wanted to say I feel that happiness that you are still celebrating White Sunday, but in a different way. But more importantly, you are with your family. You are at home. And please enjoy what your parents have done for you. But also, as always, that just as Jesus said today's gospel, that we must always avai tātou te mā, avai tātou tina. Usitai whaalongo rei I tātou te mā me tātou tina. Because when we ustai and hava to them, we will always be blessed. We will always, as we grow up, blessings by your parents and God will be with you always. That is a promise. That's not just a joke. It is actually a promise from Jesus, from God to your children. So just to a message for you children, just as Jesus said today, when he was talking with a young man to come to follow him, but he has to go first to sell his money, possessions, whatever, to the poor, and can follow him. But the young man was very, very sad. And Jesus was also sad because the young man was sad because he's going to sell all of his everything
and just to follow Jesus. And Jesus also is telling us He does not want us to be sad. Not just He wants us to be strong. He wants us to be that people that we can have happiness. And as we're gonna grow up in life, your parents, I know we're not happy all the time. That's the reality. That's the truth. But not to be sad the whole life that we cannot do anything, we cannot give. That is happening because when we do not listen to when we do not listen to God, we do not pray to God, and then make it more worse that we do not listen and also to obey our parents and our family. So that is why people become sad, because that is the problem. And remember this Samuel word always, poto. Poto. Poto doesn't mean that you are smart at school or you're smart at computers, whatever. This meaning of poto is wisdom. Wisdom. That is very important word for you to take today. And your parents is listening to us together. That poto is very important because it's a gift from God to our families, and your parents and your family, they're gonna share and to teach you the importance of that poto, that wisdom for all of you. So to you, children of Samoa, here in Diocese of Parramatta, throughout Sydney, here in Australia, and throughout the whole world, we wish you a very happy, blessed White Sunday. So please enjoy your Sunday, enjoy your askulimi, enjoy your steak. Oh, you are very lucky. But Samoa at the moment, because I'm pretty sure Samoa now is already eating the ice cream while we are celebrating our Mass. But please, always remember, listen to God and listen to your parents. Ia le tātou ai ngai, ia maluia lava le sa pae o tamaiti le nea sa, ta tonu o tau foi mātua sa tau a fua foi mai marolonga foi le nei tai hau, ia sa ili foi se mea le dei au wā tamaiti. Ia o le aso wape nei mawhain tātou te whāri le tātou whaafitai le tua, ia ma whaafitai foi mea rofo foi ala whanau. Ia, lau pe ono whaasoa atu i le whanau e whaamaruru atu le tātou ainga, ia. Pe nei tātou nei I Parramatta munu whaim tātou whaatino so tātou asa tā ua ma le whanau, ia o pe tai ono tūra whono, o tā puni pe whanasa, ia au tonu lava, o roto whaatino foi le anganga ma le aso le whanau I tō maota malawa, whaatasi ma tō ainga, o le tā ua le na, o le tā ua le na mo tātou. Ia ve fo nei rua tausanga so o le isi tātou, whaatasi foi ma loto maiti tātou sauninga. Ia a lea wepe o se taimi foi le mo whain tō mafuta ai. Ia maise foi le nea sa, toe mawhawhau wai le anga le dei maranga rofo le tua, na ia li lingi ia te o tau ma tātou a inga uma, ala I tātou tamaiti. Ia o le whaitanga lava ia e tā ua lava, ia vea ma se au fuipe atu whaasoa po tō whanau ni aso, e le tā ua lava o le ava I le atua, ava fo I mātua. Ia lo tātou whaalongo foi le tātou evangelia, ia o le tau le lea sa ia Yesu, whaila na tanoanga, fia le li whaola o silifia Yesu, na tausi uma le nei tau le lea tu la whono peitai. No iei se mea o le iai I le ola, po le anganga I le tau le lea lea, e le iei se saulotonga, e sauloto foi le bulubuli ia Yesu. Ia le ana saulo Yesu, ia rurora ia whaakau uma o loa, I tangata matitiwa, ia na saurula, ia muri mai atisau, ia tara tuspa ia, alu ma le whaano noa, alu ma le fia, alu foi ma le mauti noa, ia tara tonu foi, sa whaano noa, foi le ngango le atua, Yesu, ia le ana toi whaasoa tili Yesu, le tangata, ua whainga tā, o na sila fia po I doa, le mana ma manuia whaa le atua, e le whaapea na o tupi ma o loa, tato ainga moni ioi, tara tonu lava, o le sa ili o se leni ma sa ili foi manui ma tātou ainga, ia au ne ngaro tātou mea umalava nei, o whamunianga ma mea lofa le atua, ala I tō ngaruenga, ala foi tō tautua, ai au ne avea tātou oa ma tātou me fia tātou langa, la tātou wha tupua I lātou, ai ngalo ai tātou atua, o ia a fua mai manuia ia tātou malava. Tā ua le whiau ma le tusi mua mua o tau mai e le poto. O le poto, o le mea rofo le atua, o le poto, o le mea rofo le anganga pa ia,
o le poto foi o lo o fa moe moe le tua ya tātou ya ai mai se foi o tou mātua ma tātou ainga. Tātou te tausi ma tātou fa asoa o le mea lofa o le poto. A o le poto e maua pe a tātou te tatalo i le tua ma fa moe moe le tua a wā na o ia lava e mau e le poto. I leo se poto fa le tangata a o le poto fa atua poto moni poto manuia. I le tātou whorofolo na lua tusi e peru i toi tau mai ai ia o le si foi mena sa le i ngā misi i le tau lea le nei o le upu le atua. O le eise awanoa le upu le atua, o le eise awanoa mawhaina sau le peru lea i tūrua mawhai o na vailua ina le loto o le tangata. E lau ainu ina tātou o lo tātou angasala ma tātou vaivainga wa tātou tite o te maha tātou loto. Ia mea fole na whaale tonu whaano no ai i tau lea le nei. Ia le tātou i ngai ia e peino whaia whaasoa tele ia sa umalawa wa o le whiau le tua e tu sa o mea whiau le tua. Leo ia tātou le tau whaa ma le whautanga. Tau ina avea fole nei ia sa pa ia o le ia sa tamaiti. Tātou te patipatia whaatasi i masa moa ma se foi le tātou atunu ma tele wa atunu lo iai foi alu whanau si o tātou atunu ni asa. Ia wa o tātou alu whanau ia o le whōringa le nā o le poto. That is the image of the love and wisdom of God through our families, through you parents and also to the children and to all of us. Ia au ni tātou whamelea le mea lofa o le poto. E le whingalo le tua tātou te whanau noa. E wai whanau noa foi le tua pe a tātou furi ese mea te ia peo tau le lele na. O wai lo tau mai le tuspo i le nei aso. Na langona foi whanau noa le di whaola. O na wa le o sila fia lava Yesu. O wha mua mua menai. A wa le taritonu. Mo wa le whao ngā le poto. Le se whao tanga le se tō wha. Ia le arau tong whatapatai mai tātou le tua. E wai wo le whaingo fia ngā sao tangata i le langi tumu le oa. Ai tau lava on tātou te lui tau ia tātou au ni tātou whawaiwai. Ia le tātou i ngai ia veni ni tau langa pa i misa tātou te momori mo tātou ma lava me se foi tātou alo whanau. Pui foi tātou alo whanau i sa wanga o whaamai o mea umalawe a fia latu soifua. Ang o le tiutele na tātou mātua o le tātou tausi. Tausi tātou whanau a wā lātou manuia. Pule lofo le li e le taimi la tūlai foi tātou whanau a vea foi lātou mataitai. A vea foi lātou mamātua pe o tō la tausi foi poto. Ia wā foi manuia o Samoa o Ikanesia ma le lalolangi atoa. Manuia na sa tamaiti. Happy, happy, blessed White Sunday. Tātou i ngai o mai o tātou whālongo le upuri poto, ma se foi le whala i au le tuia tātou, le ala tātou te tautino le tātou whātua tua. O te whātua tua le tua tō tasi, o te tamai o le malo si malawa, le na whaia le langi ma le lalolangi, o mea o waaia ma mea o le waaia. O te whātua tua le rie tō tasi o Yesu Keriso, o le alo tō tasi lava o le tua, le na whanau le tamai o le whaia se mea tasi. O le atua mai le atua, o le malama ma le malama, o le atua moni mai le atua moni, na whānaua le i whaia, e winga tutuso ia ma le tamā, o ia foi na whaia i mea umalawa. O i tātou tangata ma lo tātou whaoratanga, na e foi ia mai le langi, ma o le anganga pa ina li tino tangata o ia ma le taupo Maria, ma o vea e o ia ma tangata. O i tātou na whakarusi nai, o ia pule ponsia Pilato, na mariu mai ma whalerau wasi. Au le aso tolu toi tu ai o ia e pe on tu se tus na fio ai o ia le langi marawa fio ai le out of town tama o le atoe fio mai o ia na mamanu e fam sino e ola me wot o lo malo fo le iso na ngata anga o te fa tu le ngang po ia le ri o le fo ia le ola le na fio mai le tama ma le ano o le fungi ma via fa tasi ma le tama ma le ano le na feta lai mai ala mai perfetta o te fa tu le ka le sia tasi e pa ia katoliko ma apostoliko o te tautino atu le papasonga e tasi mo le whamangalino ang sala ma o te whatatari mo le toetua e wena oti ma le olanga atari. Amen.
Le tātou ai ngai, la tātou taitaina, lau taitaina tātou sanga lau tele. Tātou talo mo le kālesia ngao mo na taitai. I te tama pa ia ia Pope Francisi, o Fisenga Pikpo, pa ia le o saulanga mo le tuinga sā, le au whenonga pa ia le atua, mai se foi lau na fuoto, a mai se foi au na uma o le atua so se fata fai taulanga, a wāre ngal wenga al wha aso le poto, man wha malusi au I lona nu. Tātou renga le rii, le li e whāwhonga mai. Tātou taro pēr mo le lalulangi ātoa, I mau pēr le lotu tele, I whi tāwhainga tāro o whengai foi, ma le matangata o le tātou lalulangi, tātou te mau whatofi whātasi. Tātou renga le rii, le li e whāwhonga mai. Tātou manatua, o se o tātou atunu, o Samoa, ma Amerika Samoa, I tātou taitai, ma se foi o taitai wharinu, whare ainga, whare kāresia, ma se foi tangata umanu, maunga tere I maunga iti, ia maua pēr nātou le manuia, ma puipuinga, mai le atua, o tātou renga le rii, le li e whāwhonga mai. Tātou taro mo tātou tangata Samoa umalava ro la lala I nuk mamau, ia maua pēr le loto tere foi, mo whainga taro whengai foi, ma tau singo a inga ma se foi o tu la fono foi malo te tasi ya tātou mau pere nganga o le whare ma le alofa lo nsa na uina mai tātou I tātou tua a o tātou renga le rii le ali e whaafonga mai tātou talo mo tātou whanau o whaapitu ali ne yasa tātou te whaafitai le tu ya le lātou tātou talo foi o nisi foi alo whanau lo whengai foi mangasi po sauwanga polisi foi alo whanau o talu I neu na o Maliu ia avene ne asa le asa I tātou te whaafitai le tua ma se foi tātou tangi le tua ia avea tātou whanau o tātou whamalusi au lea I tātou sawalinga le nei o langa tātou renga le rii le li e whaafonga mai tātou manatua umau tātou afu mai maunga whaatasi ai mo tātou a inga lo whengai mangasi tino ia whaatasi ai malatou nei ia perenga tete tuai mau e te mā ia whaingata upu atua sa soa tangaloa lo tau tulia nei I Sydney, Australia ne tina matua ia whaapusi fatu lo tau tulia I New Zealand ia whaatasi umalava mo tātou a inga lo whengai ngasi a mai se foi o tātou tangata nu ma a inga lo o ngasi I le povita o tātou renga le rii le e whaafonga mai tātou manatua o tātou mātua usum tu whaafine ma whanau o Maliu tātou talo whaatasi foi malatou nei o le tina ia Marita whaalawa au Paulo Penese si tina foi poutu foi le nei kālesia Paramata na Maliu le aso tofi tuna I atu le tama ia Leon Miller ia sa Maliu foi le aso tuna I atu I Amerika le tina ia lotupu e tangaloa ia o le aso na kisa palau wasi le tina ia ma se foi le atari po le sunga foi a tautai te riki foi mono ia o lova aso tuna I atu na Maliu ia le tapena foi mātou ma le ainga wa foi toi sauninga le uso nei ia tu whaatasi foi manganga umalalo Maliu manganga I puri katorio tātou renga le rii le e whaafonga mai mo lātou lo wheng o whamanuia foi aso soifua le aso whanau ia tātou taro mo le whaafitai le tua mo le nei aso whaapopo foi le ngata le nei aso mo le nei masina ia ua uia lato aso soifua ia tātou taro whaatasi mo lātou ma whaatasi mo le tama nei lo whamaruna na soifua le tama ia tau iri muliang tele Iulio fuatanga ia ora na soifua le nei ia lima sumul whatau sanga whaatasi ai ma tātou umalawa o tātou aswhanau whaatasi I tātou renga le rii le e whaafonga mai tātou I ngai tātou te talo whalolongo mo tātou lava manaonga tātou renga le rii le e whaafonga mai
Ia tua lo mātou te maa whawhatai mo mātou whalongo I le poto ma se whanolofa ia mātou. Ia ua mātou mo mori mātou manaonga ia te oe talia foniso mātou manaonga tono mātou loto. Le mātou lengali nei alatu ia te oe Yesu Keriso lo mātou wali I. Amen. Ia viere tu le langi ma le lalo langi walo ngalo fa mātou mauri nei a reto fua ngalwenga ma ngalwenga li matangata la vele ma reto olu me mātou ia vi ia oile tu e whaavavau. Ia viere tu le langi ma le lalo langi walo ngalo fa mātou mauri nei waina. Fua ngalwenga ma ngalwenga li matangata la vele ma manga pare nganga mo mātou ia vi ia oile tu e whaavavau. Usoma tu whaafine I o tau tatalo ni ia tali le lea lau ni taulanga mana o tau le tua le tama e ona le mana uma. Ia talia ni taulanga me o lima o le viinga ma le malulo no suafa. Ia ngā ko me tātou mo ne kare sia pa ia tau ma. Le rie talia talo sanga ma taulanga wa mātou mo mori atu ono le whātua tua ma le arofa. Ia vea ne tali suanga ma ala mātou te o atuai lo manuia. O la mātou lenga le ne suafa Yesu lo mātou wali I. Amen. Ia whātasi le I ma o tau. Ia whātasi ia mlo ngā. Nāsi a ia o tō loto. Mātou si ia I la tau I le. Ia tātou te whātai le I lo tātou atua. E tonu mo o te tau lea. Te mai o le atua soifua e whāvavau me o le mālosi malava. O se mita mitanga whaia e mo mātou I le whātai atu I ante oe. Ono le tele na walo o lofana e foina mai ai a mātou lo walo. Ia vea mo mātou tongi ola. We a wina mai ia e peo se tasi o fōringa ia mātou. E ui lava ina ia mamā ia male angsala. Ina ia e loa mālofa ia mātou wha apeo na e loa mālofa ia Keriso. Wao mea lofa o le alofa tū noa na nei loa ono le le usitai. Wa toe maua nei ono le usitai a lo walo. Mātou te vivi ia te oe le ari e. Whātasi maua nge mara upa ia uma I lātou pese o lo vi inga. Hosanna in the
Osana, 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 Inga, yes. Deri e mo matua po ia lava punanga po ia uma ia wina mai lo nganga pa ia ne me rofa ne ia vela to mai mato le tino mo le toto lo mato wali o Yesu Kiriso. Alo tinatu le oti se oti ne ia taria lo lava marie na tango ia la reto ma vatu ia te oile fa tai na to fi la reto ma vatu lo na au so ma le fa pe atu. Na ke tango fi ia o to uma ma ai ia o lo tino le nei o la po inatu mo o to. Ina o mai le tama tanga na tango i ripu na toia watu ia te oile whaatai mo le bi inga. Na tu atu ripu lo na so o ma le whape atu. Ina ke tango fia iai o tō uma ma whinu mai iai. O ripu le nei o le toto le whenga inga fōu ma le whaava vang. O le a whaamaringi ina i o tō matangata uma ina i a whaamanga luina i ang sana. I o tō whaiene ne sa uringa o le whaamana tunga o au. O le misterio o le whaatua. He ali e mato te tau atu lo umariu. Mata utino atu lo toetu. Se ia e toe afi yo mai. I le whamanatunga non mariu malona toetu mātou te mamori atu i ante oile te mai, le nei a reto le ola ma le nei po le whaoletanga. Mātou te whaatai atu i ante oe, ina waru ie mātou tutu i o ruma ma o una atu i ante oe. Pe sosoana mai a mātou uma we mātou whaanga le tino ma le toto kiriso, ni a whaatastasia mātou le mawhatanga e tasi ma le anganga pa ia. Le ie mana tuala we kāre sia le lalolangi atoa, ina ia mātou le alofa whaatasi ma whalani sisi lo mātou te māpa ia, Vincent Long lo mātou Pikpo, Peter Brown, Alapati, Lui Matailinga, mai Pikpo uma, ma le toa inga sa uma, a mai se foi le mātou ainga u potu nei. Ie mana tua, Marita Whalava au, Paulo Penesi, Leon Miller, Loto Pue Tangaloa, Tauntain Te Riki Fuimaono. E nei waruina mai nei o langa, i le baptisonga na uti nā tau whātasi ma ke viso, i whape nā fuina mau tofi nā tau i lona toitu. I manatua mātua usu matu whāwhine wo fo iatu no lātou mālolonga, ma le whāmoe moe le toitu wae. I talia lātou whātasi ma tangata mali lu uma i le malamalama o laua fio. Lea i mātou te momori nei fo le taunanga, along whanau, lau whanau i Samoa ma Samoa umalawa i le nei au sa pae pae. Manatua foio mātou afu mai maunga, ma mātou a inga lo whengai ma ngasi, le kōwiti ma ngasi ese, whatasi iai ma le tina ia penina tete tua i mau, le tamaya whaingatā, upu atua, sa soa tangaloa, ma le tina ia whaapusi whatu. Ia alofa mai a te mātou malawa, ne ia mātou a ngā mātou te awai whaatasi le ola whaavavau ma Maria, le tinata o pou le atua, Iosefo pa ia lana tane, whaatasi marawa apostolo, ma le au pa ia uma, ne ia whaatinu ina lo whiningalu tupu langa uma, mātou te whia vivingi whanene whaatasi mai nātou i laua fio, ia lātoro walo o Yesu Keriso. Ono ia whatas mai ana ia te ia, le atua le te mamamana, i le whatasinga ma le anganga pa ia. O le vinga man mamalu ato waina wafio,
I le whaavavau lava. Amene, amene, amene. O le poroinga whaona ma whamautu yala ia o ngapa ia, o ma whain whamalasia tātou te pese i lea tua. Our Father in heaven, holy be your name. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Our Father in heaven, holy be your name. As we forgive those who sin against us, do not bring us to the test, but deliver us from evil. Our Father in heaven, holy be your name. La vea I mātou le rio mātou le atu mai langa uma lofa ngima whai mai le fide mui o mātou aso. Ma le fsoswani mai lau lofa muti vale. E sa oroto tu mau e mātou mlang sala. Ma malu ai mai atu lunga uma. A mātou whatatari man wha moe moe man wia. Ma le fia mai lau mātou wha ola o Yesu Keriso. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Deli Yesu Keriso na fe atu ya apostolo. O le file mua te tu atu ya te outou, le mua te fo atu ya te outou, au ne sila mai a mātou ang sala. Ai le whātua tua rau e kāre sia malofangia, fo wa ya te ile file mua ma le tase tu sai malofine ngalo, leso e fua ma pule i le whaavavau lava. Amen. Ke tu mau pe a te outou, le file mua mai le ri. Ia whapena fuia mulu. Yeah, tātou i ngai ma le tātou whanau, and all the children, let us make the sign of peace. When we love bye-bye, peace be with you all. Letama imamo e ale atua, e te ake e se abasala
alofa mai a te I mātou. Le tamai mamo e ale tua. E te ake e se ala sana ale lalonangi. Alofa mai a te I mātou. E tamai mamo e ale atua. E te ape e se amasana ane lalonangi. Foa I mai a te I mātou. Foa I mate I mātou. Le file mu. Whaauta le tamai mamoe le atua, whaauta nena te vesea nga sale le lalulangi, manuia la ato wala aulia le tali suanga le tamai mamoe, lea li ie o te leo ngane e rufale mailo o fale, a tau lava o sau petalainga, e malo lo ai lo wanganga. I tato I ngai lau, taita ia tato mo le tau talo, kominion manao. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already here, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Amen.
Ia tātou te talo. Le te mai ia vele tino mo le toto lo walo mala mātua te au wai luna ola. Nia ia whamanuia mai mātua a inga ma Samoa le lalurangi atoa. Nia ia le lingi o whamunyanga i o mātua whanau. Ma se foi alo whanau lo whengai me whengita, sa uanga, ngase, le matiwa o le masa usano. Nia ia mātua te manatua ma whamoe la o fia mui nātua uma. Manatua foi o mātua ma a inga foi o mari liu. Whamawhanawhana fo i o mātou a inga lo whanau noa na ulaua fio na te whamawhanawhana o fo i ai le rātou le whamoemoe. Whamawhanawhana fo i rātou lo whengai ma ngasi le tino. Ia ma se fo i rātou lo whengai ma whaingitari leo langa mātou te mobori uma rātou i lau fio. E rātou i atu o Iesu ke biso lo mātou wari i. Amen. Ia, pao mako fo i pese, ako kini mo whai, mako fo i pese whai ni. Ia, tu lo le fiu tātou li whāro Iesu ke biso fwere na a fia fwere maru nei St. Paul the Apostle Parish, Winston Hills, nei Diocese of Parramatta Australia. E o whāro atu ma whaftai ma whamalo fo i le tātou a inga i pa i o Samoa tu lo tō samwhai ngā. Ma whai un tātou whātasi ma tātou ori patipati le arofo le tua li nei asa ma se fwoi le asa pae mo le whanau. Whaftai lava mo le tō tarusanga ma se fwoi o le tō au wai, ia mai se whaina, ia, tātou mo i lawa tātou wala, ia o le nganga o le tua ma whain tātou whaatasi ai, ia whamalo, whaftai te lava. Whaftai te lava le te mafo ia mutpola lui, mo le taitainga fo tātou, mo le tātou whaitaunga, ia mai se fo mo le tātou naunanga, mai se fo mo le tātou camera, mo le kako TV, ia whamalo, whaftai mutpola. Ia, e mua lava o na fia whao atu, le wha mai se atu, fo i ainga whanau noa, o ainga foi le Tinaya Marita whalawa au Polo Penese, i o Tinaya Marita le whatua le taba ia whalawa au Paulo, i o se tasi foi ta mā, poutoa foi o le kari siene i Parramatta, i o me se foi i sini atoa, o sini fia o tātu tangata nui le ainga, i a whamawhanawhana le tua i a te oe, whalawa au o me se foi no fuaru mo le ainga. I a le Tinaya lo tupu e tanga noa, i o le aswan nafi sa whalau wase le Tinaya, ma le ainga ia e wa tili foi sa pa longo mai fa no ne o lo tau tili e pere tama ia whaingata upu atua sa so tanga loa i whana mai ia ne te me whaingata ia whana pera inga atu o tau rainga tina ia lo tupue ia whaftai foi tu lor whafong sa mo whaftai lava le ainga tina ia lo tupue mo le whalo halo na o manaso nafi ala mea tau iri ia to e tau pure lea ia sana whamanuia le atua i ate o tau. Ia mai se foi, ia le atari ia tautai te riki fui mono. Ia rua po le toru waso tuna ena maliu i whamai. Ia o lea tāpena ai i le mātua mai se foi le ainga o toi sauninga foi i le atari i tautai. Ia ma le uso ia Leon Miller, ia se tasi foi le matu ainga nei. O Leon Miller o i o le atari i o le tamari i foi le o sau. La wilo foi tata musika ia Harry Miller. Ia o mariu foi Harry Miller i le nei tausanga tuna i atu i o sona tari. Na mariu i Amerika i le o le se mungase whapuse. Ia wha mai se atu foi mātua ia Monica Miller. Ia mai se foi no fuano. Ia mai se foi o whanau foi o Leon mo le ainga. Ia whamawhanawhana pe le tua i atu o tau. Ia mai se foi ainga foi tina e penda tete tuai mau. Ia mai le tama ia whaingata, ia martina ia whaapusi whatu, ia tātou mori pēr tātou sanga mo tātou mātua, ia mai se foi tātou ainga o malawa o whaingai mga singase. But last but not least, ia, manuia foi laso e fua foi o tau malawa o whamamarina tua so e fua, ia o ne aso whamarina laso e fua ia tau i iri, tau whai a muli angtele, i ulia fuatanga, wa ulia e langa surong, oi, sorry. Au ia longa lima semua fata usanga foi mai le tua ia manuia lava laso e fui ate oe budang tele ia masio te umalava ia elio se aso oe o laso kamiki. Yeah, and all the kids, all the children, happy Sunday, happy White Sunday to you all. Like I said, sorry we cannot do this, but you are with your family, so enjoy your ice cream, enjoy your size too, and pakere we're going each side mini after the mass. Manguia le kakosa, God bless you all. Whakakai from the kako whepese a wopi marwaenga. Go watch that film, one of my favorite films.
Ia whātasi le li mautou. Ia whātas o ia mulunga. Ka mani atu le tui ate o tō leo mana uma le tama, mane ano, mane ngango ko ia. Amen. Wati o tō male fia, male fia mo ke viso, le tuai whātai. Happy White Sunday. Happy White Sunday.